amasimba lawa wakhuluma musuba yisela mina amasimba lawa yawani amasimba lawa wakhuluma yahlanya nini uphefumula liphuza ugoloko uhlangana aphi nalo nana ngoma ikhawela siyathula nalo ngoma yikho ingoma lapha ekhawini lakho ayikho inkinga nalo lelo liqeda amarola awu5 ethisha siyathula kodwa thina oh osihlanyene nabelisa ayikho lento ecula lo muntu akazi lalela ngathi mina kini imani zabaquli nala futhi yema meja ngathi kini phumane eindabeni zabaquli khulumani ngomculo wabo uma uthi umthandeni udawutshana that is personal life awungene egatsheni endabeni kamthandeni njengoba nathi singangena ukuthi ikhaweleni liqeda amathisha u5 asingene lapho kodwa indaba leyo siyayazi uyabona so mfethu asikhulumeni ngomculo wakhe thanini nina ikhaweleni liyabhimba nathi lelo liyabhimba niphumeni uma personal lives abo Abantu mna ngequpha ngayangenzela ukuthi umthandeni. Anginankinga nalokho engikusho ukuthi ngikhaya asiphumeni kuma personal lives abo gatsheni. Ngokucula ngenzela ukuthi ngenzela ukuthi. Buhamba futhi kathi umzila lapha akusangani wala. Akusangani wala. Kathi umzila lapha nikathema maphepha sakula yajoviwe. Kule yambetu angithi sithena asingakuthi nayithula le ukuthi abalandeli bomaskandi mangidlala uhlangothi lodwa lengoma bangithukela ubala nathula indaba yakhona nithini lapha ngoba abalandeli bayatunsula laba benza lonto leyo wena sikhinkile lela ke mfana wami uma udlala umculo that is perfect into kumele uyiminde kuzona manje izinto oyikhuluma ngomlomo wakho going forward okomculo vele lemsunu lo esupporta uKhuzani ziphuphuku lezi mina ingoma zaKhuzani ziphuma bengiyidlala because umculo wathi umsindo wena bengiyidlala ngoba even namanje ingoma ngaKhuzani ngiyidlala anginankinga nazo kodwa lamalebe asupporta uKhuzani anokuthi umthandeni anenzondo yeqiniso naye awamfuni uyazi so wena le qiniso dala ingoma wena ungana kulezi insha lezi akanayo lenzondo video dala ingoma zaKhuzani even emotweni zami zoyingoma ama USB agcwele ingoma zaKhuzani nana kamthandeni ukwena ukutshela lo muntu awusebenzanga bafowethu manila umgibe ayingalawulani umgibe bafowethu ulalelani lokhani akushoyo umgibe bafowethu uqinisile mayithi asiphume kuma personal life abo yabona kodwa akangasho ukuthi omulela phela engazi uyakanya mandebe kanyo uyakanya fuseke uyanyaka emayinawo njengokunyanyisa uthini masendakho nginakho ke phela wena umeja usho into eright umeja ngithi kimina phumani eindabeni ezipersonal zikaKhuzani nomthandeni wena uphika yini lapho uthini masendakho sokhuluma ngendaba yokuZani layo uyaphethwa umbhele niyanyani na vele ngifuna ngaqini ukwazi ukuthi umuntu uyaphethwa ngazi umbhele ngiyaphetha vele phumani abantu ngenxa yengoma nje ngingenayo ngifuna ushayela ingoma ezinkulu uyabona nje umthoko mangidlala umthandeni ngoma ezagiga kuthi akaphalaza angazi ngiba ngani naye umthoko zagiga ingoma engikhatha nje ungikhathaza ngivela ukuthi angizwe ihlaya ngoba iyahlekisa ngathi ngisamntu yazama uphusha isikolo semoto engahambi uhlangana apho emoto
Ngiyabonga ngengoma le yamthandeni ethi phuma kimi Ngiyakhumbula. engibhayizela. Wow. Kodwa wamgebe uyabona uma sesibuyela eqinisweni sesikhuluma nje iqiniso ngifisa ukuthi nazo ukuthi ngiyobakhohlisa nibaqede thina ngeke nize nesiluthe asingayi ayikho into eyenzakalayo ngiyobakhohlisa nibaqede bafana bakithi nangelilodwa ilanga umthandeni ebangaphezulu kwakhuzani ngani nanoma ngayini ngeke kuze kwenzeke kusemlandweni kuhleli yabona ngoba nasifica nje sesikhona la emculweni ngeke kuze kuphinde kwenzeke ukuthi nibe ngaphezulu kwethu. Ayikho indaba ke Ntombazane edolo lo. Umthandi ungalutho ukhuzana. iphutha olezingoma Futhi ngeke amshule nangelilodwa ilanga. Ngiyabonga manini Ngeke ngisho nangelilodwa ilanga noma ngeke sethanda. Ngisho ngalothwana. Yile mgibe manini ngiyavuma ukhuzani there is no way ukuthi angahlulwa umthandeni bafowethu ukhuzani untswepu ngezinto eyithile kunana nomthandeni ezinye zazo umthandeni akadonusi bafowethu straight yabona ilapho nje Manje ngithi thina asiphuma personal life. Bashabe bambela le itulo zobe bambela le itulo nje. Awukithi uthanda siphume kuma personal life. Manje uthi ngempela ukhuzana ngithanda ukuthi la kuyafana nophela mina seyiqedile ngoba nophela idala mqedwe umthandeni wezinja yazi Ndlovu kwenzakalani lento esho umgibe ngiyayizwa ukuthi asiphume kuma personal life kodwa manje muthi uyayibuka isikhathi esiningi yenziwa ayibona ngoba thina asiyikhulumi kakhulu indaba kaMkhwenyana lalela ke wemeja Yebo. meja ngicela ukuphendula meja ngicela uvale i-microphone yakho ngikutshele ukuthi why ngiphendula kanje yabona bafana mina ke inkinga yami ngiyakwazi ukulalela uthe uNdlovu ugcwalisha ngasende umsindo uthe uNdlovu ayikho into angamehlula ngayo uthi kukho konke so usebala izinto eziningi kanti la sihlangene ngemculo yawo kwethu so kulokho okuningi okubalwa uNdlovu mina ngithi kuma Red Nation asiwaqedi amathishu awu5 ngosuku yilokho nje ngisho Mgibe yezwa ngiphutha Mgibe lana sikhuluma ngakho konke okuphathelene ngomculo lutho uthena yebafowethu ayikho into angeke azamhlula umthandeni ukhuzana ngayo yonke into Wemgibe. Advise usuwe swazini. Udlala umculo kakhuzana ngoba ungadlala umthandeni Ngiyabonga Ibrahim ipheyile manje. uyabo inkinga yenu nina nivele anikwazi ukudebate ngithe mina phumani kuma personal lives abaculi abawu2 uthi uGatsheni ayikho into abangamshula ngayo yonke kanti mase sikhuluma ngakho konke sikhuluma ngani la ngoba sikhuluma ngento eyi1 Phathelene nomculo Mgibe mfethu ngeke awungithi nje unamabhanda Awushayela amanona amabili. Lokho sikhikile ushaya amanona amabili la ngapha la ngapha. hayi yahleni ngeke phela usikhekile ngeke phela ngeke futhi unyika sisakanjani amadla nina phela anamnoni nina Mgibe ngiyobakhohlisa baqede bafana bayithi ngeke thina khohlwana Ngibe thina bamayezi bamanoni wena amanona awekho kulokhu uma niyodlala indalo ngcono ongasoze zabuna ngeke udlale lutho kulokhu yolala uhona endleleni eginqa imoto ngicabanga lo Mgibe besifundekela ngezinto ezindala ngani khona i-album ephumile nayihlonipha kangaka YouTube le album madoda kwenze njani awucicene nogogo icicene nemqhilile hayi bafowethu hayi ngiyanithanda nonke bafowethu Wemgibe ungacula kangcono ngabuna lento eculo le track 7 uculo logadla ungacula kangcono nawe lapha nithi kuyavalwa nithi niyavalelwa nivalelwa kanjani unomlomo wakho uyibona 5 tissues bafowethu ngiyanithanda bafowethu nonke 5 tissues bafowethu kusona namhlanje ama-nation ama-5 tissues
Uyabona Ntuntsu nina ningoNtuntsu la ke nini? Mana ngicela onke mina ama-Red Nation. Ngicela ama-Red Nation abhale 5 tissues phansi. 5 tissues. 5 tissues nonke. Mina ngicela wonke ama-Blue Nation efaka ukuthi siqeda efake isiqeda nje uzobona before isiqeda sobona efake ebandawo ama-ayisi 5 tissues. 5 tissues bafana. 5 tissues. ice Ngisho umsila bafana 5 tissues bafana. 5 tissues bafana. Oh bafana bakithi. Awu 5 ama-tissues. Asebenziswa. Umeja nanodlovu basebenzisa amathisha awu-5 tissues ngosuku olulodwa. bhala ice Bhala u-5 bafana, number 5 bafana, number 5. Uyazizwa zami mfana, uyazizwa zami. Uyazizwa zami. Hey, wesikikeni. Iphenduleni madoda Mgibe. I-album nayihlonipha kangaka madoda kwenze njani? Ngithi mina naqothukelwa yimdate Ndlovu bafowethu. Amathisha amangaka ngosuku kwenze njani? kuthiwa kulezi nsuku Mgibe kuthiwa ngoba uwehle ekhaya nje wena awudinge ama-ayisi wena sifaka i-album amthandeni kubanda yonke into ekhona endlini. Hayi kabi yami uyahlanya wena kabi yami ngide 5 tissues kuwena. Number 5 alibandi njengale album le. uyazwa 5 tissues bafana nina hambani nokwaya imdate ngalawa amathisha awu-5 per day. Kodwa kubona angayibona uyenza nje phila mfethu ulokhuza lento eyinkomo mfethu ngajabula ukubona lento mfethu awuyisifundisa wona lapha ngenkomo inkulu lento awuyenza lapha baba. Kanti umthoko mina ukuba uyazi ukuthi sengikuthanda kanjani awuthi futhi ngufollow senginakho ukubona ku live sihlangane khona ukhuluma into enesense. Ngiyamthanda umfana okhuluma into enesense. Angisobe ngakuzondela ukuthi ulandela ukhuzane, that's your choice. And angwazi unxa wakho mina wena mthoko. Ngithanda ukufa my 5 tissue uyazi boy. My 5 tissue. Ngithanda my 5 tissue. I-5 tissue lamelisha li. Angizwa Ndlovu. Nawo lo 5 tissue Mgibe akhuluma ngawo uyawusebenzisa. Ngenze lutho. Kodwa bafowethu wena mina bekumnandi ngidlalela ingoma bengakhipha into awu2. Bengekho nkinga. Hayi. Niyakhulumisa nina nobabili hayi. Inkinga usuwenza ngazathi awazi ukuthi emculweni Hamba uNtuntsu lo Mgibe. uyangazi. Cha ngempela wena ne ngidlalela lokuzana. Omama enkalweni. Omlabalaba. Kwakumnandi kabi ngakukhuluma ngaka. Buka isikintile ngutshele. Buka. Dala ngawo kodwa sikhikile abantu. Bakusolela ubala dala ngawo. Dala bakusolela ubala ngempela mfethu. Mina nje umsebenzi wakho muhle awenzayo mfethu. Mina ukusabalalisa ngomculo kuphela nje. Ngoba ungidelela ngalomculo ngiphile ngikuthi Uthi yangena noma ingene ebantwini akona kwakho nisukudlalile. yebo. Futhi abaculi bonke abangikhokheli ngisho isenta. Hayi ukhona usuke ngikhokhelile. Ngidlala mahala nje. Ngithola ukukhuluma nje mahala. Yeah, sikile. Kodwa sikile. Mfowethu uyabona into enhle leyo yenzayo yabo. Nanokuthi nje enye into kuyenza unganakile kanti abantu bazoyithanda. Yabo. Ugcina sebeyithanda abantu lento yakho. Bewona lo muntu ucina unompempe kuma comment. Unompempe ushaya imiliyoni kumina ngisazi lesingaki ivideo yakhe. Ukuthi usabalele la khona manje une-1,000,000 nje lapha kumina. Uyabona umuntu okade ebhalo 5 thila nomuntu wonke okade ehlaliswa uMgibe please may you please kindly excuse yourself. Ayihlanzeke ushiye ngokuthula. Uma uhlaliswa uMgibe sicela abantu udedele usayise ngomoya wona la ngakhona please bafundisi siyacela uMgibe. Yanazi inamba ziyahla zehleni bafu please siyacela. Yana nakho uMgibe sicela isidedele siyacela. Yazi bengithi ngifuna ukungelela uMgibe ukuthi bona bagade umzila wabo lapha entrilo yi-ayisi bawugade wabo akabangezi ukuthi usiphazamisa ngapha emahitheni.
Okay ke. Nawe ngicela ukuthi wena usisanda la uthi yini mangidlala ngomthandeni unqaphe wena. Ungazi kahle ukuthi nombani ngiyamdlala. Bengade ngithuma la team uMsibozi ngithumana ngithiwa ama relation eSibozi ngidlala ngomakho sanda. Awukazi seliphumile iRed Nation elumgibe kusela ama Blue Nation odwa manje siyacela futhi sifuna ukukhuluma ezomndeni kusele nje uBlue odwa manje la even akuyipanel yonke ithi blue kusela uBlue Nation wodwa sicela ukukhuluma ezomndeni manje selambe iRed Nation chaza Red Bull yini unqabe ngincimfisa ukuthi kwathunyelwa ummeli wafaka upetrol ukuthi azokudlalisa ingoma yamthandeni ngenkani ayidlala ebusuku ngincimfisa lokho ukuthi uzizidlala ngomnyama ziyaphuma ngiyabonga lephulisa ngokuzana wesikhekile ummeli wakulethela yasidinga kanti ummeli wakulethela yasidile yani SSB mina mano mina ngizaza ngolesihlane mina yazi ntambama ngidlule kummeli edlala ingoma endlini ummeli ngamfonela Skinkile wathi ummeli wathi ngisayela ku Skinkile ngizokuthinda eRed Bull ngathi usufaka upetrol udlalisa uSkinkile ingoma ngenkani wesikhekile ngihleze ngiyamazi ummeli wami ummeli mngani wami unespirit kabi uhleze nepower ngiyaqala ukubona ecobeke kanje ngathi uthelwe ngamanzi abandayo wena lo mntu wezama ukukhwezela ngoSkinkile njengoba ngakufaka upetrol waqala uSkinkile oqala eshaya ingoma awuchazi ukuthi wena uSkinkile wona ncane yini phoma edlala ingoma yomuntu ongale uphathe kabuhlungu wena kubena beyidlala lezo mlabalaba nezomsicebi anikaze uncimfisa yini bomunye cha ngincimfisa ukuthi uyaphoqa kuze gitsheze ummeli afake upetrol kuthiwa hamba kuSkinkile vuma ukuthi ngithrendisile yona Facebook ngifakele bakubhokoza ngale ngithi zagiga ngithe uzawuphoqa uyalela uyakufuna utrendisa ummeli wena wageja itrend afuna utrendisa ummeli umshaya ivideo ngithe mina wathola upetrol ama-Red Nation ala ahambe kusela ama-Blue Nation odwa sifisa ukukhuluma ezomndeni sihleli singama-Blue Nation ipanel igcwele ama-Blue Nation uyazi lalela labantu abangazuncile uma ngisela sihleli kuhlela ama-Blue Nation ma-Blue Nation ngicela iningift lapha ni-Rich Life goal yami nayo iya-expire in 14 minutes so ngicela sihlale besidedelo zagiga kusale nje ama-Blue Nation odwa ngoba nepanel igcwele ama-Blue Nation nathi sikhona nje la sihlele bathi abantu bacela ukuhamba noSkinkile sihlele kwesijikayo isitulo wena ngithi uyimele wena nama-Blue Nation wena uyimele wena abantu manje sesifuna ukukhuluma indaba zomsebenzi weqhawe bahamba abantu ngicela impethu ozagiga besidedele million njalo ushaya million ngoba ethi namantombazane ushaya million lapha sambeni na ku Spotify asambe soshaya million ubani lo dlala ingoma bathi abantu bayindawo sekunoSkinkile weSkinkile ngoba ngathi ulinxusa weSkinkile inxusa lama-Red Nation awukuba bakhuthaza phela bascream i-album yabo phela hawu kuze kuphele insuku ey'ngaka kahlangana nemiliyoni elilodwa uthuma mina wena cha ngithi wena ulinxusa lawo no-Red Nation balinde mina nkosi yami awuthinte le ngoma ethi waphela umzimba wami nobhasi onzima kabi lapha awuthinte yona uzakhathanisa cha no hayi bengisho ukuthi obhasi nabo nathi lapha uba umdlovu yebo bhuti angibagadile ezanhla benhlamba mfowethu ngibafunda benhlamba ayiba nenhlamba embi hayi siyabona kuzami siyabona manje Skinkile mana nginombuzo yini lezi ingoma uthande kuyinsimbi kuphela mase kufanele uyicule khona enye uthi mase kuyaqa umthandeni uyivale yini mase kufanele kuculeni uyivale mana Skinkile ngoba nje ubhatata esazelwe esesesiswini sikamama wakhe waphinda ubhatata waphatha ozagiga wenguna phakathi usukubandlululo
Bana-ke ngamhla ngenza ingoma kaKhuzana ethi uma ngishaye isikhova ngangincoma lapho ezikhuzana ngiphoste ngangincoma lapho ngancoma ukukhuluma kwakhe Uncoma ingoma uthi mnandi mana ngangancomi nokuthi uKhuzana la weza choma babili uKostini Awu ngiyabonga siqala ukabi yami. Ngiyabonga mfowethu. Ngangincoma lapho suba yiqili wena nombona idatha izolo bunga nadatha sonke lesikhathi bunga nadatha ngangomani kena Ayidelela usikhinkile. Hayi. Ukhuphuka ngoba ingoma nje mayisuka imnandi nane band emuva le we Red Bull awuveza ngicoma nikhuzana mina uKhuzana ngicela maye ekhipha isidiyete kulonyaka emengilalela alalele lento le ngoma hayi ngayifaka mina Thuku yaphambi indoda seke konke ngangincoma kuyena ngangikhuluma wakhe usikhinkile mfowethu. okay uculelwa izinsimbi lo ngalesi yamazi uculelwa izinsimbi asimfuni umuntu oculelwa insimbi mina sikhinkile ongeke abantu abaculelwa izinsimbi hawu niyamuza ngisho ungigoli manje umuntu obaculelwa insimbi manje umthandeni cha nangizuma kuzana le ekupart 2 18 noxolo yango 2018 mana kodwa ake sikhulume indaba serious impela ummeli bafakela upetrol masakufakeli ke wena upetrol kufakela ummeli hayi mfethu abakuboni uma comment khona ukuthi usikhike ungene umoya wama radiation udifenda chitenge adifenda kuphela balezi insuku thina siathekayo uzilo nomgibi udifenda kodwa sikhinkile umthando nawe kuphathiselanga iJuphana ngaba ngoba akakuboni abona lo ngoma mayiphusha ukuthi nje kufaka upetrol kummeli kuphela abakuboni ubuza ukuthi mangihlangana nabantu bethi ilalila le ngingabe ngisashoni wedlalale mina nongathini mina ubuza lezi zindala lezi zintsha ngabe kubuze lutho ayikho bokubuza nje lezi zintsha basilalela yabona umthando lekhiphile mina babethi asikhinki namhlanje shuthi mhlawumbe use-office ubizwe i-meeting mhlawumbe uzopromotwa uzowenza amavidiyo ntambama ngasaphelile iy'nsini lithi hayi babona yashonile ngathiwa mmeli wasondele khona kuyonakala kodwa wena ukuthi ummeli wangibhali petrol yangiqeda esithi cha nompela lalela ifana le uthi kwathi angifoneliwa iyangihlekisa kufunde into ethi ngifoneliwa so thina besibona ummeli kulethela isithi ivele obvious unifonelena uthi wahlangane hambisela phuthu ukuphumisa la isithi usikhikile akanalo isiphuthumisi thiwa duvile athi bangalila hayi awuthi ngihambe esikhikile ingoma zingaka esinazo udlalelo ngoba kuzona i-track okay asekuleyo ngoba ukhulume ngayo kaKhuzana utheyilaphi utrack 718 Ushona ngoma le Tsara re Ushona ngoma le ya dwe Tsara re Kango buya wehlula ingane wale ngoma uyabona mhleshe ebusuku ngomona letho ayiyamuza ukufalabo lapho angizwanga yamuza ukufalabo lapho uzodosa kamnandi kanjani falabo lapho hayi
mangenze ingoma lo